Алтынай менен Актилектин кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн. Үйлөнүү тойлору, калган тойлору жашаган кыз күйөөгө тийип атат. балдарымдын сүйүүсү. Айда тосуп алды курматтуу меймандар. Келиңиздер барыбыз жогу биргеликте жашасын 2 жаш. Ура! 3 турда үйдөн чыгып кетсеңер. Benim kızım ne? Getir ötesi. Sınır götürüyorsun. Ben koş koşuyorum. Baktım olsun hem kaçağa kim varız canımızda. Sen spor tuvaletsin. Ben sattım mı? Kandaysa jaksın bu. Kız bugün getir ötesi. Kalk getir ötesi kızım diye. Soğuk aşağı. Ha oldu. Nasıl konuştu yar. Bunu koş geldi canım. Koyup gittiren anamın iyi. O anam hacit sevdip жүрдüm ben bunu. Biz bugün Алтынай Асанбекованын toyuna келип калдык. Жалгыз сүйүүгө мас кыз. Кандай кыз экен? Suygo mas. Өтө сүйүүгө мас экен. Алтынай бактылуу. Бактылуулукту даңазалаган тойго келип табыз буюрса. Это букет невесты. А вот невеста. Приветушка. Приветушка. Как настроение? Сонда. На куде кандайсыз? Жакшы. Подружка невестасыз бу да. Оğlum подружка. Подружка. Подружка да эле отурасыз да. Жараш.